Ab'iby'amagara nibarabura bagumize ngu endwara z'omutwe ezirimu kwerariikirira okutiina munonga otaireho n'ezindi ndwara ezikwatiraine n'omutwe zibaasa kwija kweyongyera omu minyeeto abashaija ahabw'okugira ngu okutunga obuheereza obw'obujanjabi kurahare munonga. Aba bagambire ebi omu mushomo ogu beetsire Mental Health Data Prize and Support Psychotherapy Dissemination gubaire omu rurembo rwa Hoima. Gurigiire ahari Professor Ethodrida Nakimuri, oruresearcher kandi omushaho w'emitwe kuruga ah'itendekero erya Makerere University, Department of Psychiatry omu faculty ya medicine, agira ngu amarwariro g'emitwe omu ihanga gari omu rurembo rukuru arukuheereza ekyokureeberaho kyabutabika National Referral Hospital, kandi obwo agira ngu n'obuheereza obu barukuheereza n'obw'abantu bamwe na bamwe kyarukugira ngu abantu ab'omu byaro batsigirwe enyima. Ogu nagira ngu amarwariro ag'omu byaro gagumire gataine bakugu boona barukujanjaba emitwe, ekyarukugira ngu eki kireeteire miliyoni na miliyoni z'abantu omu ihanga baguma baine oburemezi aha mutwe kandi batatungire buheereza. Muringo nigwo gumwe Professor Ethodrida nahabura gavumenti kutaho oburyo bw'okureebeka ngu n'omu myanya y'ebyaro bayabashaho abatendekirwe kuhumuriza abantu otaireho n'okubajanjaba kureebeka ngu okutabuka omutwe hamwe n'endwara z'omutwe ezindi zajanjabwa zitakahikire aha rurengo orundi. Kakati mu kunoonyereza kuno tukizudde nti okuyamba abantu baffe tulina okutendeka abasawo abajjanjaba abantu si malwaliro amanene gokka naye n'obulwaire bwaffe butono. Muringo nigwo gumwe Barbara Kemigisa ori Executive Director bwa Barbara Kemigisa Foundation erikufaayo munonga kurwanirira obugabe bw'abantu abarikutuura n'akakooko ka siriimu, kugira ngu enshonga y'okugambura abantu abarikuba barwaire nayo ereetsire emitima yaabo yayerarikirira girikubarigiriraho n'okugira obuzibu aha mitwe yaabo. Ogu nagira ngu kwerarikirira omu minyeeto girikubareetera bakozesa obutokooza bwongo birimu enjaahi hamwe n'amaarwa, nakyo kireetsire endwara z'omutwe zayeyongyera okukira munonga omu byaro. Anxiety, but also teaching them the different coping skills, because we all know when people are stressed, they go in for different things that they think can help them cope, only to realize that they only come back the next day with depression, like alcoholism. Some people decide to sleep around, others take drugs. Bikiri aho Kemigisa nahabura ngu hashemere kubaho oburyo obw'okureebeka ngu eminyeeto yahawa emirimo kuzakubareetera emitwe yaabo yaguma neekora ebintu ebirikubateishira aha biteekateeko, otaireho n'okuza omu bya gurupu ebibi byarikugira ngu nikiija kuhweraho okurwanisa aha buremeezi obu. The findings we realized, one of the findings was that it is very important to keep young people in their circles. So when you keep these young people in their circles, they feel they have people they're accountable to. We've also realized that these young people look out for one another. And the fact that they meet on a weekly basis, they're able to follow up on how one is doing. Joram Taremwa Johnson omunyeeto kandi orumemba wa Barbara Kemigisa Foundation we nashoborera nagira ngu eminyeeto ehwerweho kuza omu bigombe bitari bimwe na bimwe birikuyambaho ganira aha nshonga nk'ezi cyari kugira ngu nakyo nikiija kuyamba kyendeza aha buremeezi. Kanyewe mukulembeze mu baana ng'omubairemu muno abakubanyo omuntu omutereera kuba kurungi okukira okuba endwaire zino zirinakomo kandi abatekereza byose abantu barikwaho. Urigirira hakucondoza okwakozirwe kworeka ngu eminyeeto miliyoni 14 omu ihanga niyo eine oburemezi aha mutwe, kandi ripoti ni yemwe neyoreka ngu obucweka 30 n'obucwekacweka 2 ahari 100 aha bantu aba barikuba baine oburemezi aha mutwe nibwijaho bwanyuma y'okumara obwire beerarikiriire. Ripoti ni yemwe neyoreka ngu endwara z'omutwe zikeyongyera aha bucweka 7 ahari 100 hagati y'omwaka ogw'2021 n'omwaka ogw'2024, ekirikworeka ngu mwendo gw'abantu abaine oburemezi aha mutwe gukaruga aha mitwaro 49,326 gwaza aha bantu 84,295. Amakuru aga gashakwa gada saba abwatari West Hoima.